Kumusta ni Mama? Okay lang matmanang. Iso na lang, tatila birbirukan naman ni tay. Imbag lang na, tanapakalmak matla dagos. Ni Papa, kumusta matan? Mapmapan ka di matla ang iti doktor na? Dagijay pusa, sa dino ti ayanda. Hello, Adrian. Anya ka din ti mapaspasama ka. Kuha manang. Sige, umawag ak to ito madamdama. Ni Mama, tila manan birbirukan na. Sige, bye. Sa dino ka di ti ayan ni Papam. Napan ka din ijay tsindaan. Ay aglabaak pa inton madamdama. Mapanak pa iti tersena ni Lolam, sigurado nga adumanan ti agatang ita. Mapan ko tulungan ni Lola, manak. Mama, agkalma kay kumalaang. Awan pusa tayo. Ni Lola, awanan. Nabayagan ng awan. Nimot Papa, adda iti silidyo. Matmaturo. Ay, agluto akpay. Iti kasta, adda ka nandag iti pusak. Sige ata, agluto akpay. Mama! Agluto ak. Alpasan na aglapaak. Ay, ayan tay kaldero apagluto akon. Ha? Apay ngay nga awan dito iti kaldirok. Apay ngay, sa dino ti ayan ti kaldirok. Saan mat adagito'y dagiti us-usarag? Ha? Mama! Ay, awan mo't dito'y dagiti kaldirok. Sa bali dagito'y. Ay, ayan ti bagas. Apay nginduling yaw. Agluto akpay. Ayan ti bagas! Yak makaluto no awan ti bagas. Ayan ti bagas, ayan na. Agkalma kay kumalaan. Please. Ayan ti bagas ko na. Nay, isoblim ti bagas tagluto Nawatam, irwar mo ti bagas. Nabannog ka din ang mga aywan kada kami kani Mamayo. Papa. Tuwa kami nga inutil nga aywan ang anak ko. Sana mawawatan ti ugali ni Mamayo. Numaminsan naungat, inton kuwan na singpet. Numaminsan, kumaro ti kinakabaw na. Syakmet, dandani jak unayan makangag. Agtulang aksan. Ken, to'y may samatak. Nabulag ka po iti glukoma. Jakon kabalan na bantayan tinayo. Papa. Kinapudno na, mas asya na kon kan ka anak ko. Mapmapanan titawan. At dan edad mo. Ngamawan pa ilang bukod mo a pamilya. Sa nagakputakas to iti kasasad mi. Kat isakripisyo mo tem, tibiyag wano pagragsakam kapo kada kami. Kasanukan to nito nawan kami. Awan to ti makaiwan kan ka. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo, Papa. Okay lang. Kabalak da ito eh. Kan may sa, ipatpatag kayo unay ka ni Mama. Iso nga aramidag amin akabalak, ang mga iwan ka na kayo. Anak ko. Kabalak da ito eh, kung nakalangaro din, Papa. Sana tilapan panunutan nyo. Nagsubli kayo ni Tisilid yun. Tapno makain na kayon. Rabihin. Agiamanak no kasta anak ko. Agiamanak iti kinasaya at nung anak. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us. Inton bigaten ti flight mo ama pan ijay Canada kunam Grace. Api nga italaang nga ibagham. Manang, amuyo mo't anabayagan nga ipagpagnak dagiti papilis ko. Saan ka di? Ngam kala at matipan ang ibagam nga inton bigat gaya man ti flight mo. Api nga italaang nga ibagam. Kaya't ko lang mo't asiguraduan ang makapanakon sakbay nga ibagak kada kayo ti amin. Kasanuak mo tan ngay. Adamat trabaho. Asino nga ti mga iwan kada papakan Mama? Asino ti kadwada di ti balay? Kabayatan ti kaawan ko. Adamat ni Junjun. Isupay lang ti kadwam ang mga iwan kada mamakan Papa, Adrian. Kasanuan ni Junjun, kat agad-adal siya tao. Ay, sige. Tamang kita ak iti mabalin ang mga iwan kini CJ. Itikas na, matulungan ka ang mga iwan kada mamakan Papa. Kaanong to pa'y day tamanang? 2 bulanan nga ibagbagam day ta. Aging ga ita, awan pa'y nabirukam. Ano sampay laang ka di ading ko?
Saan mo't analaka ti agbirok iti katulong kat? Adrian, saan mimat nga ibatikin kada mama kan papa ha? Amumot ababae kami nga addaan pamilya. Ni Manang Rose, addaanin asawa kan anak. Siyak met, single mom. Siyak lang tinamnamaan ni Junjun. Papa! Papa? Anday ko, anday ti Imam. Anya tinapasamak, Papa? Apay papa, naan ano ti imayo? Papa, di mat imbagak kada kayo, adi kay agigam iti uray anya na tadam abanag. Ala, umay kayo. Agasak tinasugat nga imayo. Makatipid ta iti barbershop no kastoy lang anak ko. Ha? Ay, una papa. Nalaing kamot gayam nga agpukis. Malagip mo pa, idubing kayo. Siyak timang pukis ka na kayo, idi. Nasobra nga ro, tinang pukis, idi ka ni Manang mo aros. Kas lalalaki, idi ti pukis na. Ay, permi asangit na. Inungtan na kamot ni Mamayo. Uwan nga rod, papa. Malagip ko. Katkatawan mi nga rod ka ni Manang Grace. Iso kinamat-kamat na kam iti walis idi. Uwan nga rod. Ay, tinawid mo kanyak, ti kinalaing mo nga agpukis, Adrian. Ket wala papa. Nga, ha? Anya day chay? Kasla danakset. Ha? Adagas asok manipot iti kusina, papa. Uwan nga paiso. Mama! Mama! Laura! Anyat napasamak? Anyat napasamak ditoy? Mama! Ay na, nagluto pa lang amin ni Mamayo. Ay, managlilipat lang arudan. Laura! Sa dino tayan mo? Anya ti mapaspasamak ditoy. Magluto ak pa'y laang. Agluto ak itin na po'y. Ayan ti bagas. Ay kalkalpas ko ang naglaba. Apay ka di aya. Agkalma kay mama. Okay? Agkalma kay kuma. Sigan ti makamu ditoy, anak. Ay, umaykan bakit? Intan iti silenta. Mabiit laang Mario. Agluto ak pa'y. Wen, nintun Adrian tagluto. Umay kakit din. Pare Leo, nakaawag ka mat? Pare Adrian, adun ti absent mo iti kumpanya. Jakon kabalan nga irasonon pa'y. Nang runa, inaldaw mo ten asumrek ti boss tayo. Masapul asumrek ka intun bigat. Iti kasta. Saan nga i-open ni boss ti hiring para iti posisyon mo? Jackson makasubli pa iti trabaho. Sayang mo ta pare. Sayang dagiti nagrigrigatam. Tapno maragpat mo lang ti posisyon mo. Adun ti sakripisyum iti dayto a kumpanya. Sayang nga talaga pare. Agam, talaga asa anak pa mabalin nga agsubli ti opisina. Kumarkaro nga minan ti Alzheimer ni mama. Sakit nag-abroad mo ni Manang Grace. Awan ti mangaywan ka dagiti dadakkel mi. Kasunod daytan nga pare. Agnanayon ka kadin nga agbalin na caregiver ka dagiti dadakkel mo. Panunutom kumamat ti agbalin na masakbayan mo, pare Adrian. Mama, mangan kayo. Ito yun. Agluto ak pa'y laang. Nakaluto ako, mama. Iso nga rin amangan kayo. Subuan kayo, ah? Saan? Diyak kayat. Si Kati Subwak. Mutoy day ta... Ha? Toy! Saan, mama? Siyak di bang subo ka na kayo? Ala, nga kayo ta subuan kayo. Naimas ti inluto ka masin, ha? Saan? Diyak kayat kunakmat. Diyak kayat ti mangan. Mangan kayo. Kahit kalpasan na, mapantay og pasyar iji park. Ala, mangan kayo, mama. Agpaiso, mapantag pasyar. Promise? Wen, promise, mama. Basta mangan kayo, wen? Sige, mga nakon, subuan nak nga ruten partakam, mga nakon, tamapantag pasyar. Wen, mama. Antoy, oh. Nagimas tinluto mo. Siyempre, Ala, kado nyo timangan. Iti kasta, ada pamigsayo nga agpasyar inton madamdama.
Malagip mo pa ka diti ka na yun, apa nagpasyar tayo dito'y apark, Adrian. Una papa. Igat-gatangan na kami pa nga rod iti ice cream. Sa tayo mapan iti swing, ken siso. Un nga rod, nakaar-ariwawa dagiti dua kakabsat mo. Kaslada bilit at umaritit. Un nga rod papa. Kasla ka ano lang dayda niya. Ita, adan bukod da pamilya. Adamot ni Jay Canada ni Manang Grace. Aso. Adda aso. Alaan tayo dayta nga aso. Iyawid tayo. Mama, pusa dayta. Saan nga aso? Ay saan? Aso dayta. Aso. Awan pamilya dayta nga aso. Pakanon tayo. Laura, pusa dayta. Saan nga aso? Aso! Ay, sus. Hala. Awanan. Nabasan. Okay lang dayta, mama. Ala, umay kayo, papa. Mama, lumugan tayo iti kotse. Agawid tayo. Adrian, bakasyonan da Junjun. Di tapay lang agnaad. Iti kasta, adda kadwam amangaywan kada mamakan papa. Una manang. Kat, kumusta ka mat nading ko? Kumusta ti trabaho? Okay ak lang manang. Iso na lang tanay katakon iti trabaho. May sak ita na caregiver. Adrian, adda ka di kayat mo ditoy? Agpaw itak manan iti balikbayan box. Amangan no adda kayat mo. Bado, sapatos, kan daddo mapay. Anya ka di itayon ti size ti sapatos mo? Size 10 manang. Angem oresahanan. Jakmet nga minunay rumrumar. Jakmet lang mausar. Sayang lang. Masapul mo ka di ti kwarta? Nayunak laangan ti pawit ko kada kayo kada mamakan papa. Iti kasta, adamat usaram no ada kayat mo agatangan. Okay ak lang manang. Awan ti rumbang apagdanagam kanyak. Adrian, masayangan ako na iti trabaho. Sayang mo't dagiti nagrigrigatam tapno maragpat mula ang dayjay oposisyon. Okay ak lang kunak mo't manang. Talaga kasta. Masapul nga isakripisyo ti trabaho para kadagiti dadakkel tayo. Kasjay mo ta talaga, sana ya. Priority tayo, dagiti naganak tayo, ngam ti trabaho. Mama? Mama? Ay, mama, ni Manang Grace. Mama, siyak day toy, ni Grace. Kumusta kayon, mama? Ay. Awanan. Di na ko namam mo ni mama. Ay, talaga akasta, manang. Siyak tupay akanayon, akadwanan dito, ikan makita na. Di nakamam mo. Da kayon tulakit din, adi nakadwa, kan makitkita akanayon. Ay, pasensya ka ni Adrian, Juan. Pasensya ka na talaga ading ko. Saan tayo mat anagayatan, ti kastoy mapaspasamak. Uwan ka di, manang. Awan ti rumbang apagdanagan nyo kunak manan. Talaga siguro akastoy tigasat, dagiti dadakkel tayo. Okay. Hustunan, sweetheart. Kalma lang, Wen. Sorry. Pasensya kan, no jak makapan iti anniversary ta. Amumat. Jak mabalin na basta ibatilatan na giti dadakkel ko. Nang runa ni mama. Kumarkaro ngamin na talaga ti sakit na. Maawatam ko mamat ti sitwasyon ko. Wen? Okay. Adakan ka dayta, Adrian. Choice mo dayta. Katapno di mo mat kunang, siya kun timang bawas iti parikot mo. Iti kasta, saan ka unayan ama istre? Ha? Anyat kahit mo asawan, Ivy? Aywanam ni mamam, taiwanak matibagik. Saan ko deserve ti agbalin a part-time girlfriend mo? Agbreaktan, Adrian? Saan ko amat akas, Ivy? Pangasim. Di mo aramidan ti kastoy kanyak. Pagsaritaan ta kumamat itinasayad da itoy. Please. Awanan ti rumbang apagsaritaan tapay. Sige, bye. Hello? Inidip na ti cellphone na. Junjun! Mama? Anya tinapasama kada kayo? Junjun! Sa dino tayan mo? Umay ka man dito eh. Apay ka di, uncle? Apay akas titilangan ni mama. Kita, nakadungdong rin. Kaya nakarugrugit pa eh. Apay, di mo ka di maangot, ha? Agkaiwara dagiti. Unay ka matan, Junjun.
Uncle, isungarod nga inuray kayo. Diyak ngamin kabalan asukatan ni Lola. Mario kak ngamin. Diyak tupay kabalan nga igaman ti rugit ko. Rugit to lakid din ti sa bali a tao. Isungarod nga da ka dito Tapno damang bantay ka da lolo kun lolam. Kabayatan ti kaawan ko. Banbantayak matida. Iso na laang talaga adyak pa'y kabalan adalusan ni Lola. Banbantayan nga. Kat no day tamot lag, cellphone ta sa sikaswan. Inton ko, alak day ta cellphone no, tay barsak kon. Hanya matan, bakasyon mi nga rod, isa arumbang lang nga ginanaak. Saan kat nga agaywan iti bakit kan lakay? Nagrigat tupay ti agaywan iti agkabaw. Makaparyak. No bumakit ni mamim, kat kasto iti agbalin akasasad na. Abay, kasta ti ibagam kan kwa na, Junjun? Ha? Ala, tulungan nak dito Hugasan ta ni Lolam. Darasan. Uncle. Saan? Naglamin. Naglamin. Mama, masapol nga agdigos kayo. Agkalma kay lahing. Wen? Saan? Diyak kaya't nagdigos. Ay, naglamin. Diyak kaya't. Sana mabalin, Mama. Masapol nga agdigos kayo. Itikas ta, nabanglo kayo. Wen? Diyak kaya't kunaklagarudan. Diyak kaya't naglamin. Diyak kaya't. Mama, please. Luambom lang ko, ma. Nabambanog ako na yan. Diyos ko. Pag-asim. Nabanog ako na. Jackson kabalan. Adrian, anak. Adrian, anak ko. Mama, amunak ka din. Adrian, anak. Adrian, buridag ko. Mama, sorry. Owen, siyang ni Adrian, aburidag ng anak mo, Mama. Sorry, Mama. Papa, itulod yun ni Mama iti siladyo. Umay ka, Laura. Mapatan iti silid tawen. Iti kasta, makainanakan. Okay mo ti blood pressure ni Mama, Adrian. Basta di mo kumaliwayan dagiti agas na, ha? Uwan manang. Kan adda kagat-gatang ko nga agas daki ni Papa. Surusurutang kadimit laang iti husto nga oras ti panang patumar mo kadagiti agas da. Uwan manang. Saanan amabalin nga agluto ni Mama? Saan nan amabalin nga aramiden dagiti sigod nga aramiden na? Iso nga ano sampay laang aging nga awan pa'y mabirukak akatulong. Uwan manang. Adda ka di parikot, Adrian? Andaman kan awan parikot. Uwan, katwen lang ti mabalin ko nga isungbat kan ka. Adda pa'y ka di sa bali asungbat anangag mo, manipod kanyak. Malaksid itiwen, manang. Uwan, aramidak. Amin ang pangibaunan, ken ibagayo kanyak. Tungtung palag. Adrian. Sige, ado pa'y ti aramidak, manang. Nagsarita kamin kanimanang Susan, Adrian. Siya kunti makaammo iti sweldo na. Isungawan rumbang apagdanagam. Nangina, sana bale. Tinapatag, maanusan na nga iwanan ni Mama. Ang manang Grace, amano, kaslamot lang kadagiti imunan anangaywan ka ni Mama, ni manang Susan. Di damat nakaanos. Simuko damat adagos. Amumutan ni Mama, nagrigat ama kontrol no kumaro. Awan kasta ipadas tayo ading ko. Anya nga iti amu tayo. Amangan mo't no agkasunduda ka ni manang Susan. O, di pabor ka da tayo. Sa bagay amanang. Saan? Diyak kayat. Saan ka kayat? Umadayo ka kanyak. Mama, apa yan? Kalma kailangan. Diyak kayat! Aday wanak! Di ka kayat! Pumanaw ka!
Apay manang Susan. Anya ka di tinapasamak. Ay, kuha, sir. Aw-awi sakla ang mat amapan ijay likod. Iti kasta, makaaliwaksay mat. Ang timmaray matan, sir. Basta jak kayat nukulak jak kayat. Agungutak na, sige. Ang kalma kay lang, mama. Manang Grace, baliwan tulangin ti umawag inton madamdama. Sige, bye. Ay, pasensya kayon, sir. Jak sa maanusan ti inayaw. Ha? Karugrugi lang manang Susan. Wan, basta, pasensya kayo na talaga, sir. Jak kabaulan. Amom, adda anak ko a lalaki. Nakatataer. Mabalin na ti ag artista. Nakasingsingpet nga anak. Tultulungan na kadagiti trabaho dito ibalay. Aginaw, agluto, aglaba, aglinis kandad tumapay. Abak na pa'y dagiti dua babae amanang na. Kanayon na adamagan no ng anak kon. Kalpasan na, damagan namanan. Kayat mo ka diti agpasyar itay park? Sapay ko tati maasawa na. Kat jay nasingput mo't akas kan kwa na. Jay mangaywan, kan mangayat kan kwa na iti kas iti panagayat ni mama anakan kwa na. Ipatpatag ko unay ti buridag ko. Amok adinak to pulos baybayan. Amom ka diti anak ko. Amom ka ditin agan na. Amok adinak to iba ti buridag nga anak ko. Ma, siyak da ito eh. Ni Adrian. Ti anak mo nga ipatpatag mo launay. Amo, mama. Ano maminsan, kaya't punti sumuko. Damdamagak iti Diyos. No apay asyak pay. Apay asyak pay ti masapol nga agsakripisyo para kada kayo ka ni Papa. Angin no malagip ko ti amin asakripisyo yo. Amin nga oras, ken amin apanang ipatag, ket intedyo amin kada kami. Saan mat siguro apatas no baybayan kayo, nang runa itatakas sa pulandak. Aramidak da ito eh. Sana kas obligasyon ko nga anak yo. Ngamit di. Gapo tayo patpatag kayo na mama. Adrian. Wen mama. Siyak nga rod. Siyak ni Adrian. Siyak ti buridak nga anak mo. Kat di kanto pulos baybayan mama. Adak lang itisibay mo. Ngamin, ipatpatag ka unay-unay. I love you, Mama. I love you too, Adrian, anak ko. Mabannugak man, mapuyat, ken marigatan, ngamjak to pulos sumuko ang mga iwan kadagiti dadakkel ko. Nang runa unay iti inak, an naaddaan iti kastoy asakit. Jak to ida panawan, agingga asibibiyagak. Ipatpatag ko unay dagiti dadakkel ko. No awanda awanak met abiyag ita dito'y lubong. Pagyamanak unay ti Diyos, ngamin kanayon ti panang tartarabay na kanyak, ket ti kanayon ko nga ikararag, ikanak pa'y kuma iti at atidog nga anos, tapno aywanak dagiti dadakkel ko. Daytoy man tipadas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Adrian. Naimbag nga oras mo, Sir George. Sikamot gayam, Irene. Wen, sir. Ato yan dagiti in-order yu asidakin ni Lolo. Wan. Ang apay asikat tinang itulod. At dapat ngamin imun una nga in-deliver da Lolo kon Lola, sir. Iso asya kon tinang itulod dito order yu. Kastaya. Sabagay, husto matkindi tasikat tinang itulod. Nakita ka manen. Mabit lang
Adtoy, awatam da itoy. Ha? Ni, nagadun da ito'y, sir. Awan mo't pang suklik kada kayo. Saan ang tisukli, Irene? Kukuha mo da ita. Para kan kati sobra. Amok akasapulam da ita. Ang kababain mo't kada kayo, sir. Awan ti rumbay nga pagbainam. Siyak mo't na mismo tinangtad iti da ita. Saan mo mata dinawat? Irene apo, adaman ang order ni Sir George asid akan prutas. Si kapay laang timang itulod ijay balay na. Wan, adupay nga main ti i-deliver mi kin nilulom. Sige, Lola. O sarum taon ti bisikleta mapan mangitulod apo. Wen, Lola. Mapan kun to itulod inton madamdama. Agdigo sa klabiit. Sige apo. Umuna ako na rumwar. Amangan numatiktikanan ni Lulom nga agur-uray iti tricycle. Sige, Lola. Agan-anad kayo. Kastamot ken ka, apaw. George, kunamlata ka di kanya ako, Irene. Ha? Amom, nakapimpintas ka. Sana bagay kan katagla ko iti sida. Prutas kanat nateng. Ha? Diretsun kan. Nabayagan nga gusto akin ka. Kat no umanugot ka ang makikalay sa kanyak. Agbalin to anarang ay ti panagbiag mo. Agraman si bubukal a pamilya. Sir. Sir ko namanan. George kunakmet. George tayawag mo kanyak. Ikate muntisar. Tapno na samsam itadenggen. Kwa? Hawa niya. Umanugot ka iti bagbagak, Irene. Anya, imbaga na ti kastakan ka, apo? Wen, Lola. Naklaatak nga, Lola. Ay, naglukon day ta, George. Lumakayan. Dinto ta, 20 lati tawon mau. Arig nakit ama munday jay. Napintas ka ngamin manang. Iso nakayawan ken ka day ala kay George. Ha? Kahit anya ngay matiin sungbat mo kan kwa na, apo. Imbagak nga awan pa iti panunot ko ti kasdi abanag, Lola. Mosto lao na tinsungbat mo, apo. Ubing ka pa itap no sumrekay ti kasta nga estado ti panagbiag. Ang pampanunutak tinaibaga na, Lolo. Nga anya, apo. Ano makikalay sa akin ko na? Agbalin anarang ay tibiyag tayo. Mamati akabaalan ng aramidan dayta. Ngamin, baknang dayja alakay. Numan nugot ka iti kayat na. Ibagam, taikan na dalolo kan lola iti dakkal abalay. Kan ikan na matan iti pagpuunan da para iti grocery kan bagasan. Ay, Joyce. Anya ka din dayta nga ibang Sana na saya tarabak dayta, Joyce, apaw. Kat no isumot mismo tinang ibaga? Saan ka di, Lolo? Kan may sa, nukastaman bilang, o di pabor ka da tayo, matulungan kayo pa yung aglako. Panag ko nagkatusto ni ading ko, Lolo, Lola. Anya? Sa anak tumatan nga aglako iti sida, prutas ken natnatang. Kan, makaadalak tumatan iti kolehiyo. Ay, di mo ibaga nga manugot kay tiket dayjay at George, apaw. Kino dayo lang dayjay at tao dito ilugar tayaw. Di mo pa yan mamuunay. Husto nilulom, apo. Kan may saan amabalain makikalay sa ka iti may sa tao. Tapnulaang makalungaw ka iti kinarikat ti biyag. Sagrado ti kalay sa, apo. Lola, blessing daytoyen kada tayo. Iso a panagkunak, kitjakon paluspusan pay. Ako ang magsala, sasalap tayo man, dahil kay rambakan, hanapin na kaya.
Anya ti pampanunutam, nakapimpintas unay amisis ko. Kuwang amin, George. Tiamok ngamin kat makalawas ta lang dito eh. Ang dandanin makabulan ta. Kaano ka diti pa nagsublita ijay lugar ni? Santan nga agsubli ijay lugar yo, Irene. Anya? Dito itan nga agnaid. Apay, anya pilat biro ka ma? Dakal ka napintas mo to'y balay ko dito eh. Ang saan nga amo da lolo kan lola adito'y tan nga agnaad. Makalawas lang ang timpakadam. O di, baga mo kada ko ada santan nga agsubli ijay. Ha? Awagam ida. Adamot cellphone mo. Kan may saan mo ida na panunutan? Anya ti kayat mo asawan, George? Gamin inikak ida iti balay kan pagbiyagan da ija probinsya. Agraman ti kabsat mo. Inikak iti dakkel agatad. Umanay maday jayan nga aramatan na aginggat makaturpos iti kuleyo. Sobra pa'y day jayan na. Isosyak lang ang tirumpang nga si kasumita. Kaya't ko kumamat ti agadal iti kolehiyo. Ngamin, arapang ap kumati makaturpos iti panagadal ko. Baya mo na ita adal-adal. Baknang kan. Amin na kwarta kat kwarta matan. Amin na kinabaknang ko kat kinabaknang mo matan. Oh, anya pa ilati biro ka ha? Dimot ko na kasyak lang ti asikaswam. Syak lang. Awanan sa bali. Nawatam. Oh, Lola, apa yan? Nakaad-adayumat ti nakaiturungan ti imatang yo. Mangan kayo na, Wen nga rod bakit? Mangan kan. Lumamisin ti makan. Kano nagimas tin loto ni Joyce. Raman na, bakit? Malagip ko ngamin ni Irene. Apay ni Irene? Ay, kasano, kat nakaad-adayumot ti ayan na. Makapaikawam ti kaawan na dito ibalay. Awan marami dan tayo, bakit? Nga main, adan asawa ti apo ko ta. Apay nga taan niya, Lola. Apay ang nagbaliw ti desisyon ni Manong George. Apay akinay kayat na matantin madayo dito'y lugar tayo. Napanunot ko matanda ita, Joyce Apo. Ay, sana tila pampanunutan yung aglula. Amangan met no adda baroan negosyo na ijay. Isu nga ijay ti pagnadanda. Ikararag tay latan. Asapay kuma. Tawan tagbalin na parikot kadakwada nga gasawa. Nang runa ka ni Irene. Dakala sakripisyo tinaramid na. Tapno mayaon ti pamilya tayaw iti kinarigat ti biyag. Ay, makabanog matagbiyahe. Nakadadayumat nga minda a birthday party. Okay lang. Ngamin, nakaragragsak dagiti tattao ijay. Nangro na ti amigom ani Mark. Nabayag ka din nga amigom ni Mark, George? Isumot lagayam akaslad di mo pa'y kaya ti agawid. Isumot lagayam makatawa ka akatawa tunggal aday baga ni Mark. Ngamin, gusto ka kan kuha na. George? Sayat ka, babae? Sana rumbang akas dyan timpakita, Mijay. Rumbang na lang nagbalin ka kumamat apurmal ka nagiti bisita. George, jakmat kayat nga da maibagada kanya. Iso anak kisabayak laang mat kadagiti amigom kan amigam iti party. Agrason ka pa'y laeng. Tinungpanak na pulang iti day tiyabanak. Wan! Yamin! Diyan ka tinaramid mo. Kan ti panagsusumbat mo kanya. George! Manipod ita! Ikan ni Kuyog Apulos iti papanag. Agtalinad kalangan iti balay. Hello, Manang Irene. Imbagman ta naka-video call ka ita? Kumusta ka matan? Awan ngamin ni George. Iso aginon dawayak matanti mawag kada kayo babaan iti video call. Nay, apay ngay apaw.
Saan ka kadi amabalin nga umawag ka na kamay no adda dita ni George? Lola Linda. Manang Irene, apay, anya ka din ti mapaspasamakin ka. Agsangit ka matan. Huwag nga agpaiso apaok. Apay, adda ka di parikot kin ni George. Sobra seloso ni George, Lola. Di kaya't nakatiso lang tas asikasuag. Di na kaya't ang makisarita ak iti uray asino a lalaki. Saan lang nga dayta? Kumabil pa eh. Anya. Nukas tamat lagayam, di panawa mo ni Manong George, Manang. Di ka agbalin a martir, iti puder na. Joyce, ading ko. Nukas na kumalaang kalakatimang panaw kan kwa na. Inaramid kon. Apaok. Manang, Saan mat ngamin ang mabalin abas na panawaklatan? Nagkalaysa kami. Agasawa kami kini George. Kan may sa, adun tinaitad na kada kayo. Anay ko. Apay ako mabil ka ngay, George. Awan matamu ka basol ko Di mo't ko na kanodak diti balay. Kat awan sa balay nga asikaswam no saan lasyak. Ha? Anya ka ka di, George. Asa si kasuan ka mata. Anya pa'y lang ti kayat mo, ha? Apay nga ro tadi ka na sangputan itay diti balay. Ha? Sa dino tinapanam. Adak lang itilikod ti balay. Napanak nagsibog ka dagiti masetas. Ulbod! Anay ko. Husto ko mamatan, George. Masaksakitan na. Kunwari, mapagkaagsibog iti mula. Ngam kinapudno na, agpatpacharming ka iti lalaki. Apay aya, kasta ka. Nakarugrug iti panunot mo. Agtaltalin na adak lang arudan dito'y balay. Kasta pa'y lang ti bagam kanya. Sumayat ka ngamin. Sana po na daytan. Sika lang ti lalaki iti biyag ko. Parehas mo matlang dagiti dua nagbalin nga asawa. Kaya't mo asawan. At dan asawam. Wan, ngam idi dayjay. Ita, awantan. Apay ngayon limad mo kanyak day taabanag, George. Saan mo't kita napatag day taabanag? Ngamin, napatagkan ka kat kwarta. Inlakom ti bagim ganyan. Tapno makaaon kayo iti kinarigat. Sana ya? George. Kat ka po taginatangkan. Aramidem amin nga ibaga ka. Ha? Anay ko, Timo. Timo masmasan. Masaksakitan na, George. Sumugwas ka! Anay ko. One, George. Basta. Ala, agdigos ka. Puwanta ka. Pimanaw manan ni George. Diyak amuno ka ano manan ti panagsubli na. Kalpasan ti panangusar. Kan panangkabkabil na kanya. Pinanawan naklatan nakaslawan na yaman na. Ti awanan vay na George. Impupok nakmatan dito'y balay. Nakalakamin arwangan kan tawa. Talaga adi na kaya't aparwaran uray iti arubayan lang ti balay. Inala na pa iti cellphone ko. Diyak ko man nakikalkalay sa kankuana. Saan ko man? Mamay Ryan! Kasano ka nakastrak dito eh? Katno nakalakmat amin arwangan. Ay, kwa ma'am. Imbilin na kangamin ni Sir George kanya. Iso tinangtid iti duplicate ti susi ti Mindor. Kasta ka di. Win, ma'am. Nabayag ka din nga agpapaaikin ni George Crispin. Win, ma'am. Sa nga pulo mo tinatawon ti kadak yung kwa na. No, kasta. Kabisado mo ti ugali na. Kan amom ti may papan iti duwa nga imo na nga asawa na. Ha? Ay, Mamay Ryan. Amom kaya man ti may papangkadakwada. Kaamamok lang ang Crispin. Naibagamot lang ang ni George kanya. Ay, sos.
Sana arumbang nga nakikalay saka ka ni Sir George mo may rain. Crispin, Naulpait ni Sir George. Grabe ti kinasiluso na. Iso nga... nga niya, Crispin. Ituloy mo ti bagbagamay. Ma'am, pinatay na dagiti dua nagbalin nga asawa na. Gapoy ti nalabos a kinasiluso na. Anya, pudno ka di tang ibagbagama, Crispin. Bun, ma'am, kinapudno na. Ingkali na dagiti dua babae ti likuran ti balay na. Katsi ka, kasabwat na kakadagiti krimen nga inaramid na. Saan, ma'am? Saan? Driver kin gardinero aklang ditaoy. Ada dagiti tao ang mga aramid kadagita. Diyos ko, mga no pati siya kat iraman na apatayan. Dahita kang aron. Iso aron lang apumanaw kayo ditaoy. Sakbaya makasubli ni Sir George. Aglibas kan, sakbaya maladaw ti amay. Ang kasano, anya ti aramid. Sigurado ang mabirukan nak no aglibasak. Kan may isa, amunan no sa dino ti ayan ti pamilya. Tulungan na ko Crispin, pangasim. Pag tinulungan ta ti amin, itikas na, makapanutan dito eh. Ag-report ta kadagiti pulis. Irene! Irene! Sa dinutayan mo! Irene! Crispin! Sa dinutayan mo! Dagiti awanan bain. Sa dino nga tan tinapnapananda. Kaya't dansa manan ti makaraman kanyak. Ayop day jaya Crispin. Nagtala ka kenkwanang. Ng plano nan sapay nga agawin ti asawa. Crispin! Irene! Sa dino ti ayan nyo? Rumor kayo! George Montenegro? Sino kayo? Pulis kami. Arestado ka. Gapoy ti reklamo ti asawa kan driver mo. May papankan ka. Sumurot kay di presinto as itatalugan. No di mo kayat nga dadaka sa mapasamakan ka. Dagit ti awanan pain. Saan? Saan ka sumurot ka na kayo? Di ka masinig ka, Jack. Saan? Lola, apay akaslan na liday kayo? Ay, kasano, kat madanagan una yan kinimanang mo, apo. Manumot na lawas, asaan nga'y mauawag. Ay, uwan nga rod, Lola. Kanayon kong awagan, ng out of coverage mo ti cellphone na. Saan pa'y kit din nga agring no awagak ti number na. Ay, Diyos ko, tarabayom ko mati apo ko. Sapay ko maatawan da ka sa napasamakan ko na. Ang mga nuan yan, tinaramid na dyan a George kini manang mo. Yad adayom ko ma, Diyos ko. Kaasimot ni manang ko. Lola? Irene na po. Manang Irene? Awanan ni George, Lola. Natayan. Anya? Anya? Apay? Anya tinapasamak, apo. Inimbitaran dagiti pulis. Tapno sumurot iti presinto. Ngam imbes a sumurot. Saan? Takinuptel na ti bukod na abiyag. Babaan iti panang paltog na iti ulo na. Anya? Ay, Diyos ko. Aguray ka. Kasanuan na pasamak ti kasta, apo. Anya launay ti basol na. Aping nga dapulays. Kanapay akinutel na ti bukod na abiyag. Dumngag kayo ta isalaysay ko ti amin, Lola. Ang amsakbay na. Kayat ko nga ibaga kada kayo. Adakkel unay ti panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, uray nagbidutak kadagiti desisyon ko. Nang runa unay iti panakikalaisak ni George. Dinak binaybayan. Tinarabay nak ti Diyos. Ama karuk at iti ima dayjay a kriminal. Sa nga pulo matan atawan tinapalabas, manipod daydi apasamak. Kas taunay a panagbabawik, numalagip ko dagiti naglabasak iti ima daydi George.
Ngam kasta unay met a panagyaman ko iti Diyos, ngamin dinak binaybayan. Tinarabay nak aging gaan nakaruk atak iti puder tinaulpit nga asawak. Ti amok idi kat solusyon iti rigat ti panaki asawak iti maysa abaknang. Ngem nagbiddutak. Ngamin isumat tigistay ko nakaisadmakan. Kat ita agmay maysa akon nga agbibiyag gapo ta insublimatan da lolo kan lola ti bulod da abiyag. Adamatan pamilya ni ading ko a Joyce. Iso asisyak laangan ti adda dito'y balay. Dahito man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, kan nang iornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagaya mo, Irene. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nana Feli? Ha? Steve Baro? Siyak na Nana. Kumusta kayon? Ay nakaasi ti Diyos, Baro. Nasaya at kami man. Si Kangay, kumusta ka mutan? Di mo't may sakan apade. Saan pa? Seminarista pa lang, Nana? Kastaya, Baro. Kunakit di ano naan anay kan apade. Saan pa, Nana? Ay, gayam. Ni Divine. Kumusta matan? Okay lang mat, Baro. Work from home. Iso aday jay, at dalaang ijay balay. Saan unay arumrumwar? Kasta ka din, Nana? Wen, bayam ta ibagaktukan kwa na ti panagkita ta, Baro. Planok mat giti sumarong ka iji balayo, Nana. Ay, Baro. Amumot a welcome ka akanayon ijay balay. Agyaman ako unay, Nana, ha? Sige nga, Rod. Umayak to iji balayo. Apay, di mo kaya't ngagbalinak apadi? Jak kayat? Ni, apay nga eh. Ti kayat ko, agbalin ka amanong ko. Kayat ko nga sikat ti agbalin nga asawa ni manang ko a Divine. Agbagay kayo ngamin. Anya? Sika talaga, Olivia. Di malablabid mo. Amum ka di, manipod idi pimanaw ka, kanayon amalidliday ni manang ko. Ha? Ado ti umay agpaspasyar ken kwa na. Ado ti agar-aram. Saan apulos anak boyfriend? Oh? Pexman? Pexman, mamatay man. Pudno ti ibagbagak manong Steve. Promise. Siguro, or-orayan na kanya. Olivia? Steve? Divine, kumusta kan? Okay, aklang mat. Sika, kumusta kan? Kaano ka pa'y asimang pat? Kan apay nga da ka dito eh. Idi kalman laeng. Masapol ngamin arumwarak iti seminaryo. Sakbay ang maordena na kas may sa apadi. Iti kasta, may kanak iti gundaway nga agpanunot kan agdesisyon. No ituloy ko ti agpadi, wano saan. Kasta ka di eh? Wen Divine. Ay, wen gayam. Domingo ita. Makimisa ka kadi? No kayat mo, agkuyugtan. Sunduan ka. Oo na. Urayin ka nga rod iti balay. Amangan mat no nalipata mon ti dalan, amapan ijan. Si kamat. Malipata kayamat. Kat kanayon ti ipapan ko ijay idi. Wen nga rod kan di mat nabayagan a boyfriend mo ni Manong Steve, Manang Divine? Di mat isula ang ti agmay-may sa a boyfriend mo? Sangit ka pa'y nga rod a sangit, idi na amwam nga agpadi gayam ni Manong Steve. Ay sus, Olivia, anya ka din dagitang ibagbagang. Steve, pasensya ka na. Sige, umuna kamin. Urayan ka lang ang iti balay, ha? Kartingam ti agpeles, Olivia. Ang mga no asidagan ni Steve. Sa anak pa'y lang ang makimisa, Manang. Nasakit nga mintingipon ko. Sana bali ta adamot kadwam. Inton umay a Domingo aklangan ang makimisa. O sige, ngamne, kita
Saan ka nga agpaspastrak dito'y balay iti oray asino, aging gaasumangpat ni Nanang, ha? Wen ka di Manang. Oh, adday ta ni Manong Steve. Hi, Manong Steve. Hello, Olivia. Apa, di ka pa'y nakasukat? Sa anak pa'y lang asumurot, Manong. Nasakit nga mintingipan ko. Kun may sa kadwamot ni Manang, saan aya? Oo na. Anya nga ron, ti kayat mo apasalubong. Chocolate, Manong. Anya, chocolate. Kunak man no nasakit tingipon mo, Olivia. Joke lang. Sika talaga, Olivia. Ala, umay kan Steve, mabantan. Amangan numala daw ta iti misa. Anya ka kadi, Steve. Ide ka man sang akong ita. Anay ko, apay nga kadal ka ngay. Nakapimpintas ka talaga, Divine. Anya? Loko, kadagiti amin adanda ni agpadi, si kalaang tibulero. Kalpasan ti misa. Mapantapay mangan. Sakbay nga itulog ka di balayo. Wala, ninamnama kong daytay, Steve. Assuming ka talaga, The Lord be with you. And with your spirit. Kabayatan ti panaguro-uray ta iti makan nga iserve na. Ada itit ko kan ka. Anya man ang dayta. Ate, lukatam. Sus! Kasla ka niya, Steve. Kasangsangunak lang harudan. Ibagam ka din, no anya ti kayat mo nga ibaga. Api nga nga dapay laang love letter mo. Diyak amin kahit nga damalipatak. Nung amin surat ko, maibagak amin na kayat kong ibaga. Ala, basa man. Itan? Iti mismo asangwanam? Wen, kahit ko makita ti reaksyon mo, kabayatan ti panagbasam iti surat ko. Uy, sa anak nga affectedan niya. Tos, sige man. Kita man. O sige, basa amin tinapigsa. Dear Divine, my love. Shh, saan mat akas nakabigsa na? Tsak mat kahit ang mga ganda amin dito restaurant. Kat, isumati ko ng pigsa. Day, duwa tala makangag Okay. Sige, ulitak abasaan ha. Dear Divine, my love. Nubas-basaam ita dayto iti sangwana. Kayat na asawan, simurot ka kanyak anapan na kimisa. Kan, imay nangal daw iti paborito a restaurant. Amo asaan ka analaka nga aw-awisan. Ngam gapo ta simurot ka, sulit matan ti mano arabii, ajak pan nakaturog, kan panagdandanag ko. Ngamin, kamaudyanan na, itilasod ti ado atawan, nagkita, kan nagkadwata manan. Os, jay ang paiso. Pudno ayamat, adi ka nakaturuturo. Wen, manumot arabi Itian niya kumaaga ko. Madandanagan namin. Kasanon no adan boyfriend mo. Kasanon, no di na kun kayat makita. Anya nga'y kumati pagdanagam. Kaya't ko asawan, apay kumamadanagan ka. Talaga siguro kas, Jay. No danda ni makita mo, ti tao nga inay-ayat mo unay. Agdanag, wano agnervyos ka. Hey, Divine, napauli magkamatan. Ha? Ay, kuha, Steve. Sika talaga. Makapasurong na kita alinyam. Us? Talaga ka di masursuron ka? Apay nga ron nga gisam ka. Hey, jak amo kan kay Steve. Ituloy ko man lang ang abasaan. Iti iuunag ko iti seminaryo. Ti amo kat maminpinsan kan amalipatan. Ngam nagbidtutak.
Iso nga ita, tanaad-taanak iti gundaway arumwar, tapno makapagpanunot, no ituloy ko ti bokasyon ko, kaspadi wano saan. Ginundawayak daytoy, kat inturong dagiti saka, kantoy pusok iti ayan mo. Apay, aging dat kaano ngamin aya, ti kaaddam iti ruwan, ha, Steve? Depende No nakadesisyon akon, mabalin ko mat nga ibaga, adya kon ituloy ti panagpadik. Wano, agsubli akon iti seminaryo. Jakon kabailan nga ilimad pa'y ti marikrik na. Iti panaglabas ti tawan, saan nagbaliw ti panagayat ko ken ka. Ket ad-ad pa'y nga inayat ka. Nang runa numalaglagip ko dagiti panawan nagkadkadwaan ta. Dagiti nasamit nga isam mo, ken makaayayo amatam. Sika akanayon ti adda iti panunot ko. Sika laeng ti agtagikwa dito'y puso. Manipod idi aging gaita. Kasta unay aragsak ko no makitkita ka. Sika laeng ti babae akayat ko amakaden na aging gatong palbiang. Agay ayat itinapod no, Steve. Kunak man no saan ka nga affected? Apay nga ron na nakalablabasit mo tandag iti pingping mo. Saan mo to? Magilkilig ka niya. Saan ninyo? Kanya nga ti marikrik nam ita. Mabisin. Mala, mangantakit din. Ay, nagkita tala ang idikalman. Ita, adda ka man hindi to'y balay. Apay, naumakan kanyak. Ay ko, siyempre, saan? Si Kamat, di ka man lang maangawan. Atoy, parakan ka. Wow, siomay. Mabit na nga, mga laak iti malukong. Umay ka, mapantay di kusina. Ay, uwan kayam. Kasla ni Ronnie tayo nasabat ko itay Dito ka dito naggapon Nakamisuot met. Kasla saan may drawing ti rupa na. Wen, kagap-gap po na launay dito'y balay. Agsubli-subli nga ron. Nagkulit. Aw-awisin nak arumwar. Namjak imanukod. No, kasta nagasatak nga rod. Ni, apay mat anak ko namday tayo, Steve. Ngamin, kanayon apat gamtikid daw ko. Kaya't ka di asawan day ta. Nga danamnamakan ka. Aday ta ka manin, Steve. Siyempre, sa balitamat. Agkaubingan ta. Nagsinatalaangan idisimrot ka ito seminaryo. Isungaron nga di rin mo arak. Kat si kaadagos ti binirok ko. Imbaglangan tawan pa'y boyfriend no. Awanin iti bokabularyo pa'y ti maki boyfriend. Manipod pinanawan na, Steve. Anya? Mabalin ka di maamuan, no apay? Ay, kon. Awan. Siyak laangan ti makaamu, no apay. Manang Divine, adda surat mo nagapu ka ni Manong Steve. Manan? Ay, talaga aday di at tao. Mabalin naman nga ibaga iti personal. Ang nagsurat pa ilang. Uy, makilkilig. Basaam kit din, Manang. Ay, sige. Dear Divine, naragsak ngal daw mo. Kas kapintas ti rupam anakaisam ita amang basbasa dito'y surat ko. Kaya't kulaan nga ibaga nga awan nagbaliw iti marikriknak para kan ka. Diyak mabalin nga ilimad ti kinaragsak ko tunggal agkita kan agkadwata. Kasla makitkita kon ti kinaragsak to ti buklenta a pamilya. Kas maysa a seminarista,
Amok nga adda obligasyon ko iti Diyos. Ngam, amok mat amaawatan na. Ngamin, tao aklaang. Addaan rik na kan arapaap. Iti panaglabas ti aldaw. Ad-adda amariknak nga agayatak kan ka. Mabalin ka di nga isublita tinaputad nga ayan ayatta. Sisasagana ak iti amin apan nubok adumtang kadata. Nusungbatan nak, jakun ituloy pa'y ti panagpadik. Jakun agsubli iti seminaryo. Sapay kuma, taagbalin kamat anapudno iti marikriknam. Numan bilang saan tanga agpada iti marikrikna, namnamaem amaawatak ti agbalin a desisyon mo. Ibilang naklatan, kas may sa anapudno agayam. Tuy agay ayat. Steve. Divine anak, rumwar ka biit, at nabisitam. Nun ni Steve, pastara kanyo latan nanang. Saan ani Steve? Rumwar ka ngamin Asino nga'y kumatibisitak nga ibagbagayo nanang? Ni Kadironi? Saan ani Roni anak ko? Asino nga'y ngarod? Awan mo't namnamaak abisitak ita nanang. Ti ama ni Steve, ni Sir Lucas. Anya? Ni, apay ka no? Anya tigagara na dito'y balay nanang. Tinasaya at rumwar ka anak ko. Ing kadanunan ijay salas, si kakano ti kayat na makasarita. May mga oras mo, iha. Kastamat kada kayo, sir. Anya ka diti maipay ko. Pasensya ka no nakadisturbo ak. Sa nabalit na mabiitak lang, Matt. Adalang kayat kong ibagakan ka. Anya day ta, sir. Amo ka nagkaubingan kayo iti anak ko. Ni Steve, ti kayat ko asawan. Sir Lucas. Amo ka nasingad kayo iti tunggal maysa. Kaya't sana nailimad kanyak ti panagayan ayat yo iti lasod ti pito atawan. Agam naputad day ta. Gaputa simrek iti seminaryo ti anak ko. Rimwar iti seminaryo ni Steve. Tapno masubok daytoy sakbay ti panakaorden na kaspadi. Agam sigakit din ti muna sinarak na. Ba nagadyak magustuhan? Divine, iha. Amumet, saan ka di? Amum tinagdalanan ni Steve, gapo iti sakit na iti puso. Amumet nga uray laawagan mi aminan idi asanto. Tapno lang maispal ni Steve. Iso apangasim, ha? Hindi ka kumagbalin alaped para iti panagpadi na. Magipagpakasyakan ka balasang ko. Amo ka makasarakan tumot lang iti lalaki, amang ipatagkan ka iti nalablabas pa'y, nganti pa nang ipatag ni Steve. Sir Lucas. Pasensya ka niya. Amo ka nasakit. Ang masapul nga aklunan niyo. Asahan na da kayo ka ni Steve, tinaituding para iti tungkal maysa. Olivia, itad man tuman kini Steve to'y surat ko. Naks! Iti kinaad-ado ti surat ni Manong Steve kin ka, itamlaang asinungbatan. Parang may something. Isus, awan na. Basa atap no maamam ti sungbat ko kadag iti surat na. Agpaiso, manang? Wan, basa tap no mapnag ka. Dear Father Steve, o aday ta ha, Father itan ti awag ko ken ka. Hala, apay ngay a Father manang. Kayat ko nga ibaga nga ay ayatan ka.
ay ayaten ka unay-unay. Ubing tapay idi, ngam nariknakon nga ay ayaten ka. Uray idi simrekkan iti seminaryo, saan anapukaw ti panagayat kuken ka. Aklunek nga agingga ita ket ay ayaten ka paylaeng. Ngam uray no ay ayaten ka, masapol nga agsakripisyo ak. Nasakit, nga masapol nga isakripisyok ti ayat kuken ka. Ngamin, adayo anapatpateg ti obligasyon a sinapataam. Jak kayat nga agbalin alaped ti panagayat kuken ka, iti panangtungpal mo iti bokasyon mo. Panagkunak, ket saanen anasken nga ilaban ti maysa a relasyon amang laped iti misyon mo. Nasakit man nga masapul nga aklunek at lalaki nga inayayat ko ket maysan anaan-anay apadi. Agtalinaed laengen amin kanilagip dagiti ragsak a nagkadkadwaan ta. Kanayon ti kaaddam kadagiti kararag ko. Divine. Hala, nagsakit metten manang? Ited ko ba talaga daytoy kani Manong Steve? Juan Olivia, ited mo nga ited day takin ni Father Steve. Nakabaybayag kan tumat ngamin, Olivia. Kita aman napunon ti simbaan, awanen pagtugawan ta. Ay, un nga rod manang. Dito'y tan-alikot, adumat ti tugaw dito'y. Kan may sa mangagmatlat ta. Kapilitan maalaoy ka. Ijay ta nga agtugaw, itikas ta, mangagta ti misa. Brothers and sisters, let me tell you a story. The love story, not adda nga interesting. Naintriga kayo niya. Ni Father, nadaan iti love life. Brothers and sisters, I used to have a girlfriend. Iso na lang, tayo di simriga kon iti seminaryo, we have to break up. Agam, grabe ti tama kagwa na. Ay unay da ito'y babae. Isong ay diri mo anak iti seminaryo, sakbay ti pan nakaortin ko. Sinarong karat da ito'y. Parang kunak, no kaya't nakpay. Kahit no kastaman bilang, sabon nga ituloy ti agpadi. Agpaayak lang iti Diyos, iti ruwar ti simbahan. Iti sabali apamuspusan. Ayayatan nakmat, nga mas pinili na tinagsakripisyo. Para kang kwa na, importante atong palag ti bokasyon ko. Ngem ti ayan-ayat mi adwa. Amoyo, brothers and sisters, husto unay ti bagana. Ngamin, iti panaglabas ti panawan. Naamiris ko, at talaga ada ito'y ti kayat ko. Da ito'y ti mission ko. Ti pagsirbya ti Diyos, babaan iti panagbalin ko apadi. Makuna ka nagasata, ngamin, imbes ay adayunak, saan? Tamas inya si dagnakpay iti Diyos katamsan. Sabay ko ma, taura iti maminsan lang, at damat may sa atao amang niya sidag ka na kayo iti Diyos. Lumaminsan namin, at dalag iti panubok amang niya dayo kada tayo iti Diyos. Ngem, agipatulod da ito'y iti tao, ngagbalin nga instrumento, tapno agsuglita yung metlaeng kenkwana.